Bona nit. TV3, Televisió de Catalunya, comença avui un programa informatiu, 30 minuts. És un espai de reportatges que s'emetrà cada divendres a les 9 del vespre. Són 3 els temes que hem seleccionat avui. El Ku Klux Klan, la Fira de Cavalls d'Espinavell i les relacions franco-espanyoles. Els membres del Ku Klux Klan, l'organització dels blancs racistes nord-americans, manifesten, entre altres coses, el suport a la candidatura de Ronald Reagan, que es torna a presentar a les eleccions presidencials del mes de novembre. Reagan ha manifestat que rebutja aquest suport. 30 minuts explica qui són els membres del Ku Klux Klan i quina n'és la ideologia. D'altra banda, dissabte passat, a la població d'Espinavell, a la comarca del Ripollès, es va viure la fira anual dedicada als cavalls. Els animals van abandonar els prats del Pirineu, on han passat l'estiu. Un equip del programa ha seguit la ruta dels cavalls amb el pastor. Aquest serà el segon reportatge. Acabarem amb les relacions franco-espanyoles. Ara són en un punt dolç. Aquesta tarda mateix ha començat al Palau de Pedralbes de Barcelona una reunió de membres del govern de tots els països. Sobre la taula, la integració espanyola en el mercat comú i les relacions econòmiques bilaterals. 30 minuts ha entrevistat dos dels participants en la reunió, el ministre francès per les relacions europees, Roland Dumas, i el ministre espanyol d'Afers Estrangers, Fernando Morán. És el tercer tema d'aquesta nit. If he come up, Bella. Yeah. A little bit, will you? A little bit, Donna. That's good enough. That's good enough. Oh. A aquesta ciutat, Nashville, a l'estat de Tennessee, fa ara 120 anys que va néixer una organització tètrica, secreta i reaccionària, el Ku Klux Klan. Avui, bastant més d'un segle després, el clan encara existeix, amb les mateixes robes, idèntiques cerimònies, amb el mateix odi. Són 30.000 bojos que han declarat la guerra no solament als negres, sinó també als jueus, als hispànics i als comunistes nord-americans. Diu amb orgull aquesta inscripció que va ser exactament aquí, en un poble petit de Tennessee, on es va iniciar el moviment tot recollint el descontentament dels opositors a les millores civils de la població negra, en acabar la guerra entre el nord i el sud. 60 anys més tard, el Ku Klux Klan va arribar a tenir gairebé 4 milions de membres, fins que, declarat il·legal, semblava haver desaparegut a mitjans de segle per no tornar a la lluita fins als finals dels 60, quan l'ebullició del Black Power i les conquestes polítiques dels seguidors de Luther King i per mostrar esporàdicament i des de llavors la seva força i agressivitat. Avui el clan torna a ser legal, malgrat el seu caràcter paramilitar i provocatiu, i cap dels seus líders, per manca de proves, mai no ha pogut ser empresonat. Són als Estats Units un país on les organitzacions secretes són permeses, però gràcies als actes públics que componen la nova estratègia política del clan, ha estat possible la localització dels 3 líders més importants que integren i rivalitzen les 3 branques més representatives del Ku Klux Klan. Aquest és Robert Shelton, president de la United Klan of America, que compta amb 4.000 membres i opera primordialment a Alabama. David Duke, 32 anys, cap imperial dels anomenats cavallers del Ku Klux Klan, més nombrosos que el grup anterior i especialment atrets pels signes feixistes a l'europea. I look around, and what I want to say is simply, good evening, white people. David Duke té 2 debilitats. Explicar als seus fidels que Hitler tenia raó i que la premsa nord-americana està controlada pels comunistes jueus. De fet, diu que havia aconseguit una bona clientela als principis dels 80 i uns bons diners resultants del jurament fet pels membres del clan, pel qual es comprometien a aportar importants quantitats de diners. Tota mena de souvenirs feixistes completaven el seu negoci, però el gran error de Duke va ser intentar vendre un bon paquet dels seus membres a un líder del clan rival, Bill Wilkinson, el qual va advertir a la premsa mentre tenia lloc la curiosa transacció.
Duke va perdre part de la seva reputació i molts dels seus seguidors se'l van abandonar per marxar a militar a l'anomenat Imperi Invisible del Ku Klux Klan, que presideix el propi Bill Wilkinson. Aquest és Bill Wilkinson, el més poderós líder nacional del Ku Klux Klan. La seva organització ha quadruplicat els membres en els últims 2 anys. Wilkinson sap aconseguir publicitat i no hi ha setmana que no organitzi un acte públic com aquesta marxa de 70 quilòmetres sobre la mateixa carretera a Alabama que va recórrer Martin Luther King. Curiosament, el seu eslògan és idèntic, igualtat de drets. Opina Wilkinson que ara són els negres els afavorits, que cal canviar les lleis, que cal tornar als temps de la segregació racial. Infinitament més llest que els seus 25.000 afiliats, Wilkinson, quan parla, sap perfectament què és el que els seus oïdors volen escoltar. To prove what I say, all you have to do is look at Africa. There is not one single democratic government there. You say, well, maybe a democratic government's not the ultimate. Maybe that's not the best thing. Maybe it's not, but I like it better, and I'll stick with it. And if they don't want a democratic government, they can go back to Africa. If they want to lay around in a mud shack and chunk spears and eat snakes and rats, let them go back to Africa. Qui són els membres del clan? Com són? D'on venen? Potser perquè s'hi semblava molt al prototipus, Jerry Thompson, periodista local de Tennessee, va ser triat pel seu director perquè s'infiltrés durant 1 any i mig a dintre del Ku Klux Klan. I was night city editor here when John Sigathorn, the publisher, approached me and suggested that we might send a reporter to infiltrate the Ku Klux Klan. I immediately said it was a great idea. I thought it would make a great story. I said, who'd you have in mind? And it was then that I found that he'd had me in mind, and he asked me to do that story. I accepted that challenge immediately. I left my job here. I left my family here, moved to Birmingham, Alabama, assumed the life of a retired Army sergeant, got a job in a cabinet shop, and eventually became a member of the Ku Klux Klan in 2 rival factions of the Klan, in fact. And for the 13 months that I was actually a participating, robe-wearing Klansman, I've never been more terrified in my life. Fellow staff members I'd been working with for years wanted to know where I was. I didn't find out until after I came back that John Sigathorn had leaked the word here that I had been admitted to an alcoholic rehabilitation center in Minnesota. I'm not sure that some people here doesn't still believe that story. Nevertheless, that's the cover I had when I left. I found that the Klan was a mixture of people. There's no way to generalize what a Klansman is. They come from all walks of life, mostly laborers, truck drivers, farmers, textile workers. But at the same time, the only thing I found they had in common, they all have a capacity to hate. Mostly young. The average age of a Klansman now is around 30 years old. It's a family affair. The wife, the kids, all take part in Klan activities. And it's this type of activity that makes the Klan even more dangerous, because with the children involved, they bring along a whole new generation of Klan members. We're still ready to go. Okay, if you have to, take your time and concentrate on what you're doing. You never point nor aim a gun at anyone or in anyone's direction unless you have full intentions of killing them. Aquestes imatges, que corresponen a un dels 12 camps d'ensinistrament que el clan de Wilkinson té muntats des de fa 5 anys pel sud del país, serveixen com a mostra del que l'imperi invisible espera de les seves noves generacions. Els nanos, entre 10 i 17 anys, barregen jocs innocents amb pràctiques més concretes del que serà, segons s'opinen els grans, la propera guerra racial. Mentre membres armats vigilen, els instructors ensenyen les lliçons bàsiques de racisme. My best friends tell me, if you don't watch it, them niggers stick your hands down in your shirt. And one of my friends that's going there last year, when ripped their shirt off over during class. Aquest senyor a la meva esquerra és Bill Wilkinson, que és el cap del sector del Ku Klux Klan, potser el més representatiu, el més important d'aquests moments, i també el més dur. Aquesta imatge tan al·lucinant, jo diria que és com una mena de berenar, una reunió d'amics del sector del Ku Klux Klan.
How did you get to the point that you wanted to organize or become kind of head of the Ku Klux Klan? It was due to the change in the school situation when my oldest son was in elementary school. To make a long story short, they put about 6 blacks in the elementary school, and they lowered the standards of teaching, changed the grading standards, and the ultimate outcome was that my son was not getting an education because the blacks could not learn at the same level. May we say that you had a kind of trauma when you were a kid? Something really happened to you that made you be so strong with your thoughts and with your opinions? Not at all. There was no trauma in any way. My segregationist belief stemmed all through my childhood. I was taught that in church, that the races were not to mix. My parents believed that and basically taught it, although it was not let's say, a hard lesson because there was no blacks in the area that I was raised in. We view segregation as God's commandment to us, to keep our races pure and separate. How do you operate within the system? We, of course, have started an extensive political campaign as we were involved in the 20s and the 30s. We're starting right now to work with registering people to vote. White people is of course, our emphasis. We're getting people into the political party systems. We'll be sending delegates to the conventions. We'll be getting on the committees and the bodies that make the regulations within the party systems. That's where the initial power develops, where the candidates are chosen and the policies are made as to what platform the parties will pursue. Do you have any, do you have some judges sympathetic to your cause, to the thing you are doing? There are some judges on the local levels and state levels, and even a few federal judges that are ruling realistically. What we're really hopeful of is within the next 4 years, after President Reagan is reelected, and we feel sure that he will be, that there'll be an opportunity for him to appoint a few more judges to the U.S. Supreme Court. Those judges are the ones we're looking for to get conservative judges that will rule according to the letter of the law instead of liberal social policies. What's your point about Mr. Reagan? Well, the president has, on several occasions since assuming the presidency, has denounced the Klans for particular incidents, but that's, that to us is not a factor that would preclude our support of a president that's supporting the programs that we want. He can call us anything he likes as long as he supports our program. What about the weapons? Is it easy for you to gather up the weapons? Well, we don't have any program to gather weapons. Individual members own weapons, and of course that's no problem in the United States. It's very easy to purchase weapons, legal weapons, and that's all that we have. The organization itself possesses no weapons. We feel that there's a coming race war, and I would not be doing my duty if I didn't inform the people that there is a race war coming, and they had better get ready, and that this war is not going to be fought with words, it's going to be fought with guns. Wake up, white people, wake up! Wake up, white people, wake up! Per evitar les primeres conseqüències del que Wilkinson considera com una guerra inevitable, l'única eina que té la policia és procurar que les manifestacions del clan, davant l'indignació de la resta dels ciutadans, no generin cap més violència. Una altra eina, il·legal però certa, és infiltrar membres de l'FBI dintre del clan, però els seus agents, més d'una vegada, han estat acusats de ser els primers instigadors de la brutalitat. El cas més recent, el judici del qual tot just ha acabat, va tenir lloc a Greensboro, a Carolina del Nord, al final de 1979, durant una manifestació convocada pel Partit Comunista Nord-Americà. L'acte s'havia de dir morir al clan. 2 agents de l'FBI, que durant els dies anteriors s'havien estat identificant els seus organitzadors, van arribar a Greensboro a acompanyar-se els contramanifestants, tots ells membres del partit nazi i del Ku Klux Klan. Uns minuts més tard tingué lloc la tragèdia. Get someone to bring me an
5 comunistes van morir a Greensboro i l'FBI va deixar d'infiltrar els seus membres a dintre del clan. Però tampoc li feia falta perquè se sabotara que el propi Bill Wilkinson, màxim responsable de l'imperi invisible del clan, ha estat durant aquests anys intercanviant informació amb l'FBI. This protection that he got from the FBI, I think, is one of the things that has kept him out of jail. He knows just how far he can go to break laws before passing that line that would put him in jail. When they mentioned on the newspaper that he was what's the right word? He was an informer. Informer. Yeah. What's your opinion about this? Well, this is my opinion. I hope if he is, you know, we haven't done anything wrong. We're not going to do anything wrong. And whatever he does, you know, we follow him. And I hope that he is, because I know if he is, we sure got a winner on our side. Okay, let's imagine, Mr. Wilkinson, that you have a choice. You are reborn and you can choose among being a white Russian or a black American. What's your choice? I'm afraid I'd have to be a white Russian. How about you, Charles? 100%. Anybody else? Be anything but White black. bear, a white horse. The Russia's not that bad as the communists. There you go. As long as it's white. I wouldn't even mind being a bird, just not black. Man could get out of Russia, but once he's black, he's black. I wouldn't mind.